Perjolo mulai dengan Tuhan na mga reholas ni Rohan Iluda, Himas Nalita Diramauti kita, Dirobin Nalulobi Jala Diudu Ulun Taboy, Hito Marmas na Rohan kami Partuari na Tiro ang kiyang malam na kapatal-balas ni Rohan Hita Sinumong lima diulog ko sa Dalia Di Gonggong Tuhan tayo na hita Mahulahon ulog sa Isang Rolohami Sian Hazmutun Pagkapuntok pa ako hahanami Panapol tungkol di dalam Sadaria Wala teman tumulong di hararo muna Tuhan tayo namangguhi na sa Rohanida Sino pun di matawani Di hamong hahanami Lalu sarong di sana Ikan dahot Parbuir ribu-ribu Dohot napuran rata Dohot pisau alasan Raja nami Hupasakam waktu hamu Asa hubasi hamu doka Sido putih mahami Di hamu halangan Namang yun, ako di Tuhan ta. Di ba kasi sikiyaw. Isoon mga ulalo kami. Hasudon nami. Ikan nahot. Dohot. Narisihon. Korospir. Dohot. Bulung rata. Dohot. Iko. Isang alasan. Yan, dia resud nami. Apa ni dok nga? Kalau kita sakmu tu kami, kalau kena boleh dibagai sekian. Membuatana hahalami berita panggil perhorasan kesehatan kami Tuhan. Kali kita duduk panggil perhorasan itu tentu, tapi dah musuh kami. Asal dah nama, non hata ni bikin rahoton. Ho adida, bukan dia una asuhuton, panggabiak perhorasan. Imatut. Begitu kuat-kuatan tuat tak. Imatut. Las pangiu kan ison, boras pir. Sok ada istu tua, pir makoki, baul-baul pertolongan. Pir batot-tot ibu na sa asuhuton, jomuk-jomuk mah, dalan ni akapasabotan. Imatut. Las ison kapurat ciap. Ciap tu dulu, ciap tu jai. Asa tuji kaya bentuk mga lakka, karma, lakka una. Sudah kita bantu yang ada nami asa kujung tu tapi tabiat dia kaya bentuk malaka tu siapa dapat angka pasarian Imatut. terus dison bisa alasan nomor dua kita pada tutor mau nama marondongan musuh dari mau nama marondongan Imatut. ini masih doang nami asa ini kita baju mah perlingkungan dia ngomong Boros naida di barot akan tadi batal berdua. Baik bisa belum rata. Rata apa itu doakan ngero. Akka pasabotan. Jalur muna doakan mangirut masih de julot tersadarion. Ini masih doa nabi do. Jihatan ni pikan hot tuang muna bonan hasil do. Mau lihat ada dalam. Jelau kata kesama sitakasna. Takas na uli, takas ma, rajin dengan tu, maka tahu. Di hari nang salpui, di nang jumulu baru jumulu, hahanami ima angkin, opu keluri, nababan. Los sadari ombarjanami, pasti kota hari-hari ni mulu di hahanami. Bertanyang mau Tuhan. Dibulian yang hanami lubu maya kaya nak pernah meon tu katik kinan yang roh sahada tu dulu sahada nang tu teruan jumpa ngakalas roh bolo pehalakon merdal tu dulu nang tu katik kinan yang roh dapat namai madani aribitsa
tutorial pemerintah pinopar nih dia nakon nih hahana dia dapotong tanang na horong mau tua katikinan ko imahatana las ima doho stakas na rin nami asama tangiyak ko dabo akan na dua juga na dinalahan ima kakas na dinan Iba tutu. Sumari ma, una-una tak kau lalu pada tadi, akan ada dua tubuh, segi amma, ditari, tanadik ina dua tahun, kali bersuku dia kapinopar no. Suaga sa kondok nai, yaitu dia bergalaka, pinopar ni tutus untuk mendapat akka pasamutan natama. Nah di hutan baik akan ada pertuan, sipur-sipur bagol makan ada dan membet. Coba lawan bisu nama, ak pinopar ni tutus kali bersuku. Di bandar ni, na dua takkan ng mangihu. Open way. Sokon begini. Si dua itu madonon. Asal terpakai me tu betul sedaluan. Hari talaga be ay juga ita masih paulu-uluan. matutu Mungkin pasal tahu be sikop. Nah saya ni ulonon. Tuhami panapol. Di dalam nama sokon kata ni nabadua asa tidak likuling tadi dah huli-huli orang senang mudu hasudon nami sokoni mahami panaboli asa usapul para darmi sakol mahal usapul para darmi usapul para darmi asa berdua lima tak pula disepakati mali di pagari pakiringan orang senang musut Tordita mabasi pangirikan. matutu Asal betul 25. Saat masudu, saat tuot tiga ras. Nunga di pasar tamu, di bagai satu kion. Tuami pada boli. Iman rapas kopon. Nasi dulu ta. Luna baik tadi dapat apa lagi. Sahabat sebagai biar, sahabat berhorasan. Sahabat berada nami. Sahabat berada nami. Sahabat berada nami. Kami juga terlibat stadion. Asa satu hari malah saya juga terlibat stadion. Asa tidak berkulit dari jauh. Orang selain itu tersombong di tanah pun. Bisa berada di. Baik. Eksekusi. Ya siap. Romamu siya ni asal ya masa siya mo tambah nang raw dulu masak jasa maniudot ka jadi ibarat song na may wati nila dilihat sa wala ko pa hudahan ako song iba doon lang ito ang uhangan grabe siya host Nomor aja namin. Makakain na kita suhuk namin. gabi rin sa namin Moloon pertik jeron na may wakili natin. Adik ko, gabi makakain na kita po na suhuk namin. Mulai ati ma di Tuhan, mulai ati manang dihita sa lihuk na karumuli ma di manugot ni Aryo. Di bagai seperti jeron, di hamu muna suhuk namin, di pasahat kamu di son. Pinggan nahod nunga tubok kas di rohanani. Dihatani pinggiran nahoton presiden dua tubuh asa hukma penggabian hukma pangurasan dihamuburan suhuk nami karlumowi disude pokparan di damang naung saur batono bagi utusima presiden dua tubuh di atas di pinggiran nahoton imana barisihon perbuipir sarama tosong katain nama tua asa firma koki bahul-bahul pasalongan firma ton timuna sa luhuk na po parang ni damang ausam na do bakari naman ibu nunutulu madal niya kapasabutan betul nakit to si Raja nami dua tubuh di sol anong napuraktiyan sa bakari naman ibu karma di hamna sa luhuk na panggabihan
biar perkerasan Iman tu. sila laporan sa Asgaroha dulu to sa Dario dapat dikataktong Asgaroha patuloy ma kemudian ni damang na observador karinan na negro di amo sa itu pinupang di damang na observador dapat maaka si Asgaroha asa laporan tano-tano kaging pasalanggungan tumpadat tagan nomor pada untuk kita maakatok na masikokoma Iman tu. untuk si ison ano kuberi kami puluh kerata tayang namat to bakar na mangihud tu sudah ya ti dokter di damang na observador tio dapat akka rata pasalungan mutok karena mangihud berhite pasu-pasu ni akka kita na marubatu terluboy man ng sahuta terluboy man no tu pasu-pasu ni akka hula-hulata nasa marak ko pinanauli magdongat sinaringka takas di sinauli takas di sinaringka takas basu namin karumuban Raja karumuban namin ni ito masailas rohan namin duk dikakasi raja di nang jumulo marulung muluhan namin. Ima optipulori nabagan. Los dia sadariom raja namin di sakape rohan namin kasi kupon namin hangan namin yung tuyajihan ng persabak kinani. Opinuang asahu besiamu kupartuna hasian yung loto. Ala hubut kami ro si semek bulu. Asahu manoeng makubesi mangalapay. Asaboy sikok las nerohan ang tuari na mga huton. Mula manukuk perejay. Ima hatana las ima na nilok na rejana. Pangpe, dornay mason hatadi na natua asa balik tapagawi ma na tikabot-abuan. Hari ini muna nasal suto ma taksoni manang hita na makamaranggi. Gabi, ano nga takasita, marsi paululuan. Iba to Asa takpulan di sebagan di atas di pertindingan. Poros maita na marhamarang ito kita itong marsi perigiring. Iba to Sa masolo, sa matubutian. Sa anong hula pahami, na siya nulot na ibaga sa pikyon. Sa may katubang gabian, sa tukarhuratan. Mas Tuhan. May para jadi dongat tubuh. Sa pulo, lapot namin ma, kasiya ni ulot pa. Para para sa namin lapa ma. Tapos tayo ma, na siya nulot na ibaga sa pikyon. Wala ba para sa namin? Lapa para sa namin. Wala ba para sa namin? Lapa para sa namin. Wala ba para sa namin? Lapa para sa Kami namin. sa oras. Sohon niro ni na majoy man honon nami reza nami. Cuma ni 10 pitu, cuma ni 10 lagu. Nang pinasa reza nami ang kapasok-pasok. Takas maya pon nami, tongan jaro. Imaronan nami reza nami, uli maroham, silopoti hami. Kami sa oras. Atong rapatok mahitang tuluay le oras. Ito ba? Rapatok mahitang tuluay le oras. Horas! 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 Barat na marajan. Yun na bagagit. Kagitan bum, kabagat ko na sabala ninong ni kami. Jadi songi malihito na marhamarang di lumubya kaya na pangawin para main nami. Alangan di sopin wang nahasiya ni Lota. Buwanot na mga martongan ni Bagas. Parkiwo nami. Nung di sopin nahasiya ni Lota nami di arsenaryo. Gabi bang gabi. Ang pamanotor, anong mahami manotor Pangilo. Alayang ko nalang mabot tujabu, bayan magandang asa uwag kami tujabu nahasiya ni Lota nami. Malayos.
Susi, Cika. Tarok na tuluhan ni Horas, sada dua tulu. Horas! 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 Rapo Tuhan Yesusi buka ulaumu. Oh Tuhan Yesusi, buka ulamu. Ikon tu ibanai parguruhonomu. Ikon tu ibadai parguruhonomu. Baik ibadah dong ami hehe dohot modong. Baik pada rohani, elon Dege ma bogas nai rohami pahokom. Dege mamogas nai, rohami Gang sogot ikon do Yesus jauhonomu asa urupan nahodi siulaumu. Danum sobon ikono, Yesus jauhonomu, asa urupan nahodi Ai arian bornipe naiko dongananna. Dosa mi pesa sude naik taluhononna. Dosa ini besa sude naik Tabasa darmata martani yang mahita. Debata Jehovah nahu pasangan bihami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Morati Tuhan di pasar nasarohan nami. Apalah di bagasan sadarion totong di lekodepe hami hari pasong. Di lekodepe hosa hanguluan boy hami. Pemudi bagason ari Tuhan. Ima di ulaun nami Bartuat ni amanami hon
nang jumolo di alappo sada ama-ama siantongan ni bagason ali Tuhan. Kon nami ma bertuat ni ama namion yakka baradaton yakka silon nami ho manatutong na mga lehon asadan ni roha asadan ni pikiran di yakka namardongan tubuh asabui Tuhan sada roha nami lau paujukon ama namion ali Tuhan marhidi Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tumuan las ni roha atani di bata dia pala mandoguton nama bohali ulau muna ulau tasadarion songan ayat nata surat dia mana ni HKBP jar senin sadarion bidok songan di sada Petrus 3 ayat 2 Aku ni saroha mahamu saluhna sa pakilalaan akan namarholong ni roha di dongan namarasi ni roha naserek salinai hujahaw kami sada Petrus 3 ayat 2 akuk ni saroha mahamu saluhna sa pakilalaan akan namarholong ni roha di dongan namarasi ni roha naserek dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati ido sahatna. Mari kita sebuke kita nomor 500-an ayat. Miyama dilakukan moloro ujiani. Unang loas gangguau sian sinodang muda. Pamujian tadopak di bata rap mahita manobahon tangyang ale amanami. Ale amanami dari bagasan saya biar badia mawalan saya mau marajamu sesat malam lewat di dalam kosong di dalam bincang lewat Tuhan bisa dalam haluan siapa hari sesama sana siapa sana di dosa nama dosa Tuhan unakan itu penguncuran walua manusia pengaku ayo orang pengarajau doa tagugun roh dia sanabon saya yang dilelena. Amin. asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus olong ni rohani di bata ama dot persauran to di perbadia mamad dongani hamu. Amin. Kami sudah sakut. Bukan ada kami pergi guna. Asal mau ke belakang. Inang rohani no ada pokoknya didukung
itu Berdikas di perhat ni Reku Nabujun Mata Doktor Tuhan Tei Rohani Tulangna berhidup Erat Kata Takut Tei Nabi Nukani Kukutka Sijulu-julu tuhui Morobe Hata upasa Narangna Ulus terakhir Narangna ulus sabut Nah, kasatong nami berjulu Tu Rai nami nabujud Dari nami martanian doi Tua mata nama dua di bata Asa seduhutna kamu Koperanna Dia kena hurang Gudang pasu-pasu Dohot dina adong akan tangis Di pamangan Dohot dia kena luhut di roha Asa ukap Pitu barasian Senat dari bata narhide taniang Ina kaminta hingga digotang marka dirokite narhide taniang Pataran maingian pasakonnya mata nomor 2 di bata Di hamuna unang arombe Lumun dohot unang arombe asak Marka seroha hamuna Di budian ni leku nauli lawon Naguju on Mengahuhatahon nagudarin Tuhan muna dan udah kuhe Di mata muna ike di opek Dari sonok pun munuai Persiboga Mulai hujan dewa mak tuon Terlalu itu leku nagujon Dakya adok hagusi-gusian Dokter hari kekarbonian Dan oke hagusi-gusian Jadi melihat dia tong rokok kami itu mata dulu mata nomor 2 di mata asa tong notong asmi rohana di seluhna koparan ni leku Tuhanmu seluhna bahasa kami mah urus satu ton 10 berarti asa marka 10 daun wah toko langsung aku banget mata sama Imajutu bere Islam rohani tulang Makuan dosa mutino Asa saya mana putih Akan nauli naringan mohon bere Susude koparan mo Ujudoan mo Sahat di batahat urusan langsung kayaknya omak dua langsung sabu manauli sabu nadengkan sabu maaf panggabia perhorasan di bawah paramu galaeku glori doli ngabe amin Rong desan sang kami teramu songon ada rapusi baingot boleh dosa tulang kayak orang kalau kabar bina tu ada pematusio mau malo kamu pasak kali tulang jadi itu masih rohat baik mau dibersakon koresan betul-betul dari saya nih kamu bapak om luar biasa bau dia jangan lo kamu nama lias ditiru kamu tuh bapak om kamu nanoras bihai mana mengurusin ang tuanan kali tujuh lo ano panggil waktu kamu tetap kamu di bagasan orang berolah sampai sama lain kasih menutupi segala celah tak ada manusia yang sempurna tetap menjunjung kamu murni Bapak untuk umat sebagai orang tua yang dituakan di
satu tahun. Saya ditambah itu ang diamo akan pasu-pasu akan nasobang kami namin lebih sedikit magililit under muna tubuhan anak tubuhan buah kaya perdaraman salpumanan tubuhan manajagan tentu imatang langit ito ni Bapak Munawang Bapak Pulangan saya pasakanyangan kita dinalaw muna peno kamu sa ipas ni Balasa dari prason sa mga natinggal na bisong tayo mulai ang tutuharin dilihan doon cuaca dilihan doon suji Riaro menghadapi perkotaan itu pun berjuang biasa itu berpikir orang yang macam masalah sekarang di kampung banyak orang semakin berhasil Todo hamil ay kulabu hukum kumupasiul ka kalau mereka tadi iman apa sahat adat dipermordingi laikon Oma ulus persudi na pinasahat din na tulang na kami sa luhut na ulay Oma nilok na sako mana po tinauli na rin ma ihamu ka pinoper nilay ko asa dalam cerita rupani asa daun ni rohamu mengapiga halak penang itu ham teh bawa itu hamu bawa sadabu si sadaroha mahamu dinalau paroha ton layon pelinganan pasapok inani ay dilok lo di hamatean perhitian lalu mau surkuhi karena pasti jadi sudah itu kita kemar saya tu terbana mali hamu akabino kami laikon kahagabios napolapot tubuhan anak tuke asa nilir di bata anak lokot guru ini ila to harula mana asa di batulur di bata dong akna si bahasa di nasida asa bui tarugo dong mulumula to pakekikin na ko aku tutu tebak kuruso di pakai to kau buku song na tinabanyak ka marana libat barhaji jumo delarok moliate itu hatta perdega pesei ala dilihat do dihita hari pason dos di roha dohot at kalas ni roha imay dinorhoni pagoti ni berekon opulian opugulurion na burjon se burjon da at kaso di ngotokan permunian berekon itu na ono dekat ko sude opumo permunian itoriro hakani odaba ape me tinggal kami na ito tinggal kami na ito kasi julu-julu na ito hindi na mahal ito na so nang mereka ito Orang sudah tutup, mari kita dua ayat, saya buku di nomor 220 saya.
sayo maharajamu, sesau maraman ham di petongon so dari ngajam, lewat mata seluruh hamba siapai, sesa dosa so terkadang, hidup selido mana dosa kami, unak kami hidup pamunjunan, perbuah mahamisiyat pangako, ayo unak penarajau, dot agagon, roh asmaul saya degna. Amin. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dohot kolong ni rohani ni bata ama. Dohot persoalan itu di perbadia ma nama dongan ini tahu seluruhnya. Amin. Horas mari kita seluruhnya pasatami Tuhan suhu. tema di tuhatta. Ami sian pinoparni damangon dijaho kami ma songo jujur ngolu ni damangon. Damangon tubuh tanggal 27 Desember tahun 1150. Marhaso tambah damangon dok day nang pangit tubuh boru ni raja upung nami si hobbing. Sian huta aborgang tubuh ni upung boru nami boru si manulang nababan. Moding ma damangon di tanggal 20 Oktober tahun 1125 ya hami anak konna pitu bawa sadaboru. Ya anak sekangan mengalak boru ni raja manurung sian huta porsea di basa-basa tuhata dua boru. Ya sadaboru nunga marhasota tu anak ni amang boru nami si hobbing sian huta Jakarta di basa-basa tuhata sada pahoppu bawa. Ya anak si nomor 2 mengalap boru ni raja si tumorang sian huta tebing tinggi di basa-basa tuhata 2 anak dohot 2 boru dang adong dope naung marhasohotan. Anak si nomor 3 dang marhasohotan dope. Anak si nomor 4 mengalap boru ni raja si hobbing sian huta bije di basa-basa tuhata 2 anak sada boru dang adong dope naung marhasohotan. Anak si nomor 5 mengalap boru ni raja si rait sian huta bije dang adong dope dana dinasida. Anak si nomor 6 mengalap boru ni raja si lalahi sian huta pemantang siantar di basa-basa tuhata dinasida 2 anak bawa dang adong dope naung marhasohotan. Ya si nomor 7 mengalap boru ni raja manik sian huta lubu pakam dang adong dope dana dinasida. Iboto nami marhamulian tu anak niamang boru nami siahan sian huta sidik kalang dang adong dope dana dinasida. Sude hami pinopar ni dabangon pitu anak sada boru
sada hela onong parumain 12 pahopu doho sada nono. Pungu masude pinopar ni damangon 20 halak. 20 halak. Dia hamu tulang nami, hula-hula nami. Asabuan hamu hami ditang yang muna amanginang salu nami pinopar ni damang nang jumulon. Asa situbuan anak do situbuan ni boru. Dipeninggal hon ni damangon. Jalaboy hami sadaroha nami di damang ulaw lulan nami. Sigano pari sudah hami peparan na di punan nyari. Bolo tumpe ditinggal hon damangok kami. Uju di ngolu ni damangon molo adong na hurang. Pabena manang na pangalahon ni damangon hami saluhu na pinopar na mangido maaf. 10 jari-jari persadaw si majujung tuhamu opung nami. Tulang nami, hula-hula nami, dohot, dongat tubuh nami, pamoruan nami suang-suangni nang dongas sahuta. Jala bolo adong utang ni damangon uju di ngoluna, rade dohami paimahon. Jala bolo tung adong singit di damangon uju di ngoluna, rade dohotong hami paimahon. Songoni ma amanginang opung tulang, nalu luluan na torop, songo jujur ngolu ni damangon, tuhat tama na mamasu-masu hita sa luhut na mauliate. Tuat cara totor na mara, na parjolo totor hasuhutom ma, totor hasuhuton ima siyan peparan ni oputibul, peparan ni oputibul masaluhut na, rak may dohok boru, bere ibe bere. Asa parjolo ma jo amang alu-alu hodamang tua mata nomor 2 di bata asang giat ulau di bagasan sadarion di padongan ini tuhatta asa boy mardalan ulau non dohot denggan di bagasan las roha dohot akan masyawalongan alu-alu hodamang gabi majalah horas laos dapat todamang ma alu-alu hodamang ma tu parsahalan yok kampung nami nong perjolo asang giat diulaun sadarion totong makorasi dia kasahalan asida laos dapat todamang gabi laos alu-alu hodamang ma tua mata raja inat tasoribada tu sude mata he akan amar gor raja di tonga-tonga ni luato asa songo dapot nanidok ni nama tua tangan dobo tohon ujung damar jare-jare ati pohano nak karaja nami mesti boy tangan nami lau menortor perjolo hami marsat tabi laos alu-alu hodamang ma gabi horas sama gabi majalah horas nuaing pe laulan nami ma ulau nami di bagasan sadarion dapat songon nanidok ni nama tua siajur mula-mula siajur mula topa baima amang godang mula-mula mamang imatutu godang mula-mula ni ulah sadarion ala las dohot mahami barsoba nakinwan siya jurjur mula-mula nungari bae damang godang mula-mula bae mamang godak sobay
be mamang namalo nami. Nungay bek ko be godak sobay naing mahamin waing marliat. Asang giat dipudi apa nami. Lihat matong panggawian ni, lihat perhorasan ni. Laos di somahamian non las marsisuciukan. Diak kana marhamaranggi. Ado badamang ma godang epas-epas dohot godang liat-liati.
Jadi sonari dihamu ka perburon nami upasah tami ma partikian dihamu. Boleh hati ma dihamu na kerajaan dulu nami. Dilihat kamu tik dihami akta borum bere do ibe bere. Akatulang kerajaan ula-ula. Ima tutu di bagat sedarion. Ima laikon lau pasi kopoto tutu tu beredar persatok kena di bagat sedarion. Lasta ba ima tutu lang luwi hamu ula-ulai. Mabain ada nama bar. Akta tu ula-ula namar dongat tu dok porun langsung di akta tu raja ni saluh na akta namar kolong iroha. Raja nami raja na ula. Tung storok topi ga pihami nunga di sonak kaborum do berem. Las marwani badam muna, las matatong rohani top dimuna. Raja nami raja ula-ula. Nunga sa diami tik gitu tu sa manadinggan sa manaruli. Jadi dia alani las ni roha nami. Roma hami menyuk rajai raja ula-ula nami. Sebelum nami tuan terima. Bang nama lo nabi. Gabi. Aspai masuk kodang mula-mula, baik kodang soba, lak peru matusi, salah sa porot tayo marong pagula-ula na leo.
Kadda mahamu tutu raja ni amang beru anak ni raja. Jalalu nasolupa ditona jalana takas merroha. Di idahamido siapa benamuna. Dinarohamu madiuk kami. Di patupahamu do bunga-bunga di tangan nami. Atong pitanami mai atong tuamat tanah mertua de bata. Disikap nina pinatupamuna itu hami. Asagabe matong nani ulamuna. Sinur nang akka pinahamuna. Di hutan nang dibaliat. Tu horas nama ayaka kahatul mau. Akadat danak nama menwai ngakan narong di zolomuna. Ipuri-puri magodang mai pasu-pasun itu hatta. Dia kana masikola. Di lehot hatta ma bisuk do habis taran nasihat Tuhan. Dia kanong dapot merokap. Saya dipatuduh hatta ma akarokat nitodi di nasida. Bertado anggona marhalto. Dulu nomor rupiah. Bahoras mahami raja ni emang buru nama jalo sobani siak kamuna. Gadda madihamu akadi raja ni parburon nami nama ngalian. Jadi adorak setapa sipul. Musik tadi hamu raja padde ni padde juhud. Buat kamu matuson upe suhud. Permusik nabi. Laubor hatami manabi nabi yak raja ni amang buru nami. Bama godang sabi-sabi.